ئامادەکاری دهێنەکرین ji ber derketina encamên 104 rifatên gundê Koço. Xilmetkara û kesûkarên qurbaniya 517 tirib amadekirîne ji bo înana ewan rifata. Zêdetirî salekê kesûkarên ewan qurbaniya çavereyî derketina piştgirînên DNA bûn. طبعا ما تقريبا 517 جور كولاينا بالضبط 517 وهريك النافي ويلسرا وقتش طب العدل جيتين نافي واني السرا يعني وقتي حسيت وان هم مثلا رجع شاشي هي في انين راسا وي بيجن فلان بالفرن رقم هفجان راسا ما بيجن فنافي فغورابيا راسا وي نافيدري ام همو هاتينا ام خو حسابت كن او شهيد نبتني ات كوچونا ام حسابت كن شهيد مينا هر يكش ما اشعال خوا ام تقصير ناكن وخده همو شهيدات ازيد خان برحمينه لە 15 مەها تەباغا ساڵا 2014 داعش 1200 کەسی خەڵکێ گوندێ کۆچۆ لە ناوە ئەڤێ دبستانê de کۆم کرێن. Jin û zarok û zilamên gundê Koço ji hevûdû cuda kirin. Nêzîka 400 zilamî li her 4 aliyê gund li nava 14 komkujiya de komelkuş kirin. ام شباب دين خلمتت كان وعالم جيش مرة تخسير ناكا او شب مفتين جروب وتشتو مثلا مفتين هكا ما بفيش مرة خابرين بيجن خلمت هامين جاري وتشيكن ما يرو مدرسة شوشتو هناك شغلي دي بو كرسي وميزو ما باقش كرنو ما جاهز كرن هناك شغلي ما يديك ما بيرو شادرين هناك شادرة ما يفكرن وبني قوتن شي شغلي ما وشغلي كن Aliyên serbazî ji amadekariyên xwe temam kirîne ji her rûbirûbûnika naxwazra û rihebê li vê deverê ji bo rêveçûna merasîma û xelkê beşdar dibe. جانب دورا گوندفا ودورا مقبريفا قوات مينا ايد قوات شهداء كوچو او بتنسيق بشرطة مديرية شرطة شنغال او في حزامي داخلي تأمين كن وجيش وحزامي خارجي تأمين كا زايدا سيطرات وتفتيش دقيق مشترك. Rifatên zêdetirî 200 kesî xelkê gundê Koço li piştgirîna dad li bexdana û hîş encamên wan derneketîne. 508 kes ji xelkê gundê Koço hîş li bê serûşênên. Koço dikevêta başûrê çayê Şingalê û qedera 20 kîlometra dûr ji navenda bajarê Şingal. Piştî borîna 6 salan û çaverêkirina kesûkarên evan qurbaniya, il merasîmka mezin de beşek ji rifatê evan wêneya ew ê li gundê Koço bihêne veşartin. Tehsîn Qasım, Rûdaw, gundê Koço.